O le taimi watula i mai lea ua tā tonu le valu. Fia le anganga whailoa atu lea watoi fo i mai tato poloka lame o le tā Faasoa Soifua Manuia Samoa o le au nanga lea le South Sea Healthcare. Ia ua whaatasi mai tono tato studio le nei afiafi e fia whailoa atu o le whetalainga ia Seumanu, Mikaele, a Teofilo, whaapea foi le susunga ia tautali Sean, ia ma le susunga foi ia Jean Matawha, o whaatasi mai a wale tātou poloka lame a le South Seas i le nei afiafi, o le atu loa le avanoa mō lātou mo le poloka lame i le nei afiafi. Ia, malo, whawhitai ni wafolau, mo foi o na whataro whatu i nau whionga foi le whonga o le nei afiafi, whionga ni wafolau, e whapefoi ia le sunga le ria oa o le whionga ia taito, ia o lua wawa lua i le nei afiafi, ia malo lava le ngā lue malo tau atai. Ia o neua toi amatalia fo ia Paul Kalame fo ia le tangalunga nei, ia le ta Faasoa molo Soifua Manuia, ia pe un sa tu ua fo ia nisio masina taluai, ia ono fuafuanga fo i ngā luenga sa iai, ia o nei teim ia le fo toi amata, mo le si se fululua masina, ia e whatalo whatu le pa ia malo si o tātou o tunu, i le pa ia i tama mō lātou ainga fo i mō lātou tama, songa ia tu mō mapule i tu au ma lātou ainga li tai ma le whafonti, malo le soifua, malo le langi e mama, e whatalo whatu foi, au nā le tua o lo tala whauto i leitu, ma leitu i tonu ni usira leimas o stafa lava le neila rolangi, tonu so se whatu whaitau langa, ia malo le ngā lue, malo le talo, e whaataro whatu foi i le pa ia le tina matama matua o au sina foi o le tātou watunu, ia i lātou o lo tapuai, pa o le whala ma ula le bulila, ia wā ia whenga iai o au tama whanau, ia mga luenga whai le aso, ma le aso, malo le soifua, malo le lange ma, ia le nea fiafi, ia o a mataria i fo, ia Paul Kalame le tanga luenga nei, ia o le matou wa se tolu nei lewo ia le nei afiafi, a matalia i fo, ma talalo ia ele Paul Kalame le nei afiafi, ia o lo itu tau, ia o lo fio atua ia le sunga ia Jean Marie Matawha, o sunga ia Jean, o ia o le Manager of Well-Being Community Service po le tamai tai pule o Soifua Manuia, ma le au unanga lau tele, ia e tele vaenga o le au unanga fo ia le South Sea Healthcare, ia o lo ilalo le whaamaru ma le wawaiga le sunga ia Jean, ia o lo itu tauanga vale, ia o lo fio tuai le afionga ia tautali Sean tautali, ia o le Community Outreach Lead, po le taitai o le unga lau tele, ia o Sean, po tautari, ia o se matai Samoa, mai le afioanga o whale lima, i le fio tapa au manofuanga o whalupea, ia la tai forsa o le fufonga o papa, ka mga whaingama upu le ala kaua, ia langa whaingaka maiki o le ala kaua, malo soifua, tautari, malo, Jean, ia malo soifua malangi ma ia whaftai lava mole amnoa nei ia afiafi matango fi whaftai le atua ia swafa malo isu o whaftai ia mana i fole amnoa whaftai lava ia malo whaftai ia laka amaka ia i rau whionga o ngā whai mai rola i le whionga fo ia Jean tautari e iai ia Paul Kalame ka ua lava o le mkanga luenga ngai o leo o kaula ia le sila le mkanga luenga. E mwhai o ngai kau mwhai kala ma whai loa fo le mo le sila fia e le atunu fo po le ale o po a fea a o le afo se kaimi a o le afo ilo ngā afuanga o le nei wha moi.
Ia, whaftai lava mo le amnoa, Seumanu, ia, una e wheta lai, o iai le summit, o le ua tātiema plan ai ia le organisation, ia, ma le locality team. O le summit lea, o le opportunity e share the community, the work that Le Awhioanga o Aotearoa has done, and what we've done since our previous engagement with the community since last September 2022. O longo inga, o se abanoa fo I o le tātou community, ia o mai ai, ia, e pei o se launch I le 1st of September, ia o le la invite ai kako community, o mai I whaalongolongo, ia po le a fo I o le tātou service o le tātou community, ma le community voice, what's been happening out in the community and coming together and listening to those stories and also how we can improve the health and well-being of our community. O lona winga o le sa iringa manongo, po o le winga foile o le sa iringa tofa, mai kausanga ua mawai, anga kausanga ngei, o le ala ua kufakasia, o le ala wha mauku ma whairoro I le atunuu ia le kaunga le wo ia. O le ala? O le ase vai mamao, o le po le vision ale ngei a whakai ala o ia. Ia e tusala po le vision o le Awhioanga o Aotearoa. Ia o le e tusa o le well-being lies in the local community, and the well-being of the local community lies in the family. Also the well-being of the families lie in the local community. That's very important. Lono ina e malumanuia le Awhioanga I le ainga. Ia e malumanuia foi le ainga le Awhioanga. O le mahia le o le vai mamao nga o le kaiala o le Awhioanga o Aotearoa. Ia manuia le Awhioanga I ainga. E manuia fo ia ainga I Awhioanga. Ma ka ngofia ali ia le vai mamao fo I o le po le vision ale Awhioanga o Aotearoa. E mwhai onga e whalawa I kele o le akongu lava le Awhioanga o Aotearoa. Ia o le Awhioanga o Aotearoa, o le ingole o lea o tātou pito nuu ia o tara ma papatoe. Ia o lona wha moe ia ngā lulue whaatasi, mo le manuia whaatasi. O le whengaringa le ai, ma le wha moe. E wha marusia ai la tātou wha alangolango, ma ia ngawhatia tau lima ina, o na tali atu, ai mai se lava I le si o manga ati ai. O loo iai talaanga wha asolopito, ma ia tutusa mai lui tā. Malo, whawhkoelo ingai, o vaenga ka uai o loo kaulai iai ale pese ana watau o le Awhioanga o Aotearoa. O peia o I leo loo kaulai iai le whaingo le nei foi polo ke tiono o I o tarama, papatoe le pe o se kaula inga o kangaka Pasifika. O I le lo kele ia. O malofa tai o le ala se vainga fo ile ma se aso lo fa moe e fa kingo ile fa moe. Ia e tu so le summit o le 3-day summit. Ia o le 1st of September. Ia o lo ia le no e vala wina ia le community. Ia e o mai fatasi. Le Awhioanga o Aotearoa launch. Ia Talanoa. Ia o lo ia le no le baso le la sab. Ia batu ia details. O le launch lea. Ia masalo o le porkalame lea fa awa le asolua. Ia le ua tō whaafonga mai le mamalo le atunu. O le a whaalawiloa ma whaalamalama le Awhioanga o Aotearoa e ala I se whontanga e whaia le I o tara. I le aso mua se tema lua awhe maltolu. O le whontanga e pe ona Faasoa kuai le Awhioanga I a tautari. Ai o ngisi whaamtalanga. E ala I le skala mai mo le nei whontanga po le summit. O le a mawhai ona Faasoa ku inungo le kio ngei le porkalame o le drive time
I le valu tolu se fulu, tae au o le vai aso fou, aso lua se fulu malua au kuso lua fe maltolu. Wha mole, wha fonga I lungo le kio le amwhai o na wha alau I loa ai, nisi o wha mtalanga. Mole resitalaina. Ia, ma numela foi o telefoni o la wha pea o na avatu ai lungo o le leitio, mole nofo si la fia, ele mamalo le atunu. E ese si vaenga te fia Talanoa ia I le vaenga le nuele. Ia, basalo le promotion o le taini ia ta ua tele le date leo le 1st of September. Ia pa mole ia sefe le taina ia mai o next Tuesday for ia bakua ia more information. Ia awa fo le fa moi le la tato o ia. Ia ngau fa fonga mai teu fa le aso lea. Aso mua o se tema lua afe lua tolu. O le fa tonu ina ia le fa talanoanga le nei. Ia e Teofilo mai e te whaafonga. Po oangi li poki o le amwhai onko whaafonga I kusai ma le whongkanga sa whai kausanga o mawhai. Le wa kores fulua masinga. O le ala whaalau I loa ma ia ta iala me umalawa uinga I le afio anga o te roa. Ia ma lo whaafitai. Ia, ta lofa tin. Ta lofa Seumanu. Ta lofa ma lo anga lue. Ia, mole sila fia le mamalo kako wakungu. O kiuke ma vaenga o lo ilalo le ta ina ma le vaenga e le sunga ia tin. O le vaenga o me kau gambling po ta longa fai tupe au fiai ma sing tupe. Ia, ma pele kupe. O longa lua o le vaenga le afi po le Auckland Wide Healthy Home Initiative. Vaenga longa tolu o le whana ora po ainga Soifua Manuia, ia marvaenga longa wha. O le green prescription, a wha Samoa. Ia, o le makua, a le o le makua wha Samoa, le wha Samoa. O le soifuanga wha natura. Ia, e mawhai ona e tala fo ia, vaenga fo I o le, a unanga fo I o lo e tautu ai fo I le, ka komkanga luenga. Ia, mo lawan whaatalo whaatu na mamalo le atunu o lo whaafonga mai nei tu la fiafi. Whaaftai atu fo ia taitu ma le Radio Samoa o le tuina mai o le nei avanoa. E whaalau I loa atu ai au nanga I se esel sau sis. Ia, a matalo ona o Talanoa atu inisio o au nanga. Mo mua o le afi. O le au tu o le polo kalame afi. Mo le lei ma le mawhanawhana o whale mo le soifua malolo ino tangata lautele. E ngā lulu e whaatasi le afi ma le kainga ora, ma no foanga mo tangata soifua. O le afi la tau te siaki ina whale wa afia le limu. Le whaalo po le pui o le whale, o le susu o le whaalo le whale, po le afungia ma le malulu o le whale. La tau te siakina fo I whale le I whaia pe le I whapipi ina. Ia mo mi to tonu pui po phones. Ma lalo le whale a wā le wha ma whana ina o le whale a toa. Siaki fo I le wha ilo afi ma le wha ilo asu. Ia ola ma le lei a toa. Ia po le lei a toa wha malama pe a tatala ma tāpuni. Po ia I fo I se ea ma whana mo le whale. A le whaatino ina vaenga I pe ona o tā ua. E te le se afianga o le a mawai o e malo a inga I le tele o wha mai. Tutupu mai pei o le sela, mai fatu, fiva romatika, e ta tele ia tātou whanau maori ma Pasifika. Ia o sino whaamtalanga nā I le afi. Ia o le au nanga lona lua o le green prescription po le soifuanga whaale natura. O le soifuanga whaale natura ua whaatatauina lea I le oa whaale natura o le tangata. O le maalosi o le tino, ma fau ma le anganga. E a fua nei mea uma,
i le whaamalo si tino, ma tau mafa mea ai pāleni, pe o whala au aina, ma tau mafa au ngā mo le tino, ina ia mau ai le Soifua Manuia, ma le Soifua Malolo ina. E whaani ta iala te tau ona e si lafia. E te tau ona se furu walu tau sanga anga e lunga. O le poloka lame e ao a oai a inga i mea tau sami e ao ngā i le Soifua Malolo ina. O le wha malo si tino, ia mawhai o na lusi o pauna, a e maise pe a whai ua ovalo mamafa. E iai foi poloka lame i lunga o le interneti. E mawhai foi o na awai atu le ne poloka lame, i whaala potupotonga pe o e kālesia ma futanga a inga, whaala potupotonga kalaputa alo, ma futanga tupulanga talavou, ma isi lava whaala potupotonga, pe a fesoota e mai. Wha mole mole, wala au mai, ma wha fesoota e mai le ofisa, ile numera o valu se lau, tolu tasi tasi, tolu tolu tasi. O valu se lau, tolu tasi tasi, tolu tolu tasi. Wa iai fo ili tangata wha apitoa mai le ofisa nei, o ia e ngafa ma le whaia, o polo kalame wha amalo si tino, ma o a onga, a wale no fosila fia i a wale mwhai, o na tausili le iailo tino, mai le tino la poa, ma whae titi ai o pauna. O le polo kalame, o le au nanga lona tolu, o le taalonga tupe, o le gambling. O le nei polo kalame, e fesoso animo la tau o lo fia fia e pele tupe. E o ina aile a fianga o a inga, wha Talanoa a inga ia mawhai o na tau fia leo i masini poka. Ia sefe ma wha o ngā te tau se leni. Tasi le nei wha mai ua male pele peaile te leo a inga. Wha mai o le pele tupe. E le ngata ma le wha ma le pe a inga, ai ua mai mau ai soifua o nisi. O a fianga nei. Le a o onga le whanau. Le lava le Faasoa mo mea ai e tausi ai le a inga. Mai o le mawhauwhau. Le ai se mawhutanga le lei ma le toa lua ma le whanau. Ita ngō fie. Whaatupu vevesi le a inga. Tau tala to atasi. Ma le tera lava o isi tu a inga ngase ngase. O le a maua ai le tangata wa a fia le ngase ngase o le pele tupe. Tatau ona maua le leise mafutanga ma le a inga. Fai lotu whaatasi i le afiafi ma a wai atu i sauninga e kalesia. O lo o tau e kalesia ai. Tatau ona iai ni mafutanga whaafesoa ai. Tau foi ona a wai mafutanga whaale a inga. Mafutanga whaale e kalesia. Faaso ulangona. Ma afianga i isi uso a tangata e maua ai se fesosoana. Ia ole au nanga lona wha, ole whana wora. O poloka lame whana wora. O se poloka lame o mata fesosoani ai mo a inga o tangata Pasifika. E le whaapitoa na o tangata Samoa, le ai, mo Pasifika a toa pei o tato uso mai tonga, o Fiti, o Tuvalu, Solomona, Vanuatu, maisi mo tulaiti uma o le Pasifika. Talo sanga uma e maua mai i fō mai, o isi au nanga e maua mai i le South Seas Healthcare, o au nanga uma i fafo atu o le South Seas e pēro fale mai i Meromoa, o a onga, maisi au nanga, wha mole, vidi mai i le telefoni, pēsusu mai i le ofisa. E whāwa e ngā tāua o lo o mātou tilo iai, a wāle sosoani a inga, mua, a oa onga. E tāua ia o le ave o whānau i le a onga, ina ia maua le poto ma le atamai. Le ngata i lea e sosoani i mea e mo o mia, a wāle alu i luma, wāla toua oa onga. Ia po mātua foi, pe a toe fia foi le a onga, e mawhai o na fesosoane e whaalau tele lo na sila fia, ina ia maua ai le ngā ruenga, e maua ai le tupe tausi ai le a inga.
Whai mai le tasi upu, a le leia o ina whanau, o se lumana I tā ua lea o mātua ma ainga. Ai a vale tu lima le mea alofa mai le tua, o le whanau, e whai masasa, I to tonu o le ainga ya so uma o lona o langa, tā ua le ave o whanau I le a onga. Lona lua, le soifua maloloina, ia feso o tai, ia inga fo mai, po o fale mai, ina ia maua I la tau le fesosoani, o lo mo o mia a walo la tau soifua maloloina. Lona tolu, le anga nuu, ma tau titali tonu, ia faa wau pea le o ina o tātou whanau I la tātou wanga nuu. Tau tala la tātou lava ngangana I whanau, ina ia awane I ngalo I whanau le ngangana. Ia o hao ma awa I whanau I la tātou wanga nuu, te tonu a inga ma e kale sia. Ai maise ia tau mawhai e una I whanau le lotu, e maua ai le fisota inga, ma fisota ia tuai o tātou tangata. Ai maise e tā ua le ola, toe fuata ina ma le ola faa le anganga o whanau. Lona wha, tūlanga tau tupe, o le pongai o le tele o wha fita uli tutono a inga, o le lava o le seleni, le lava ai le Faasoa ono le tele o ai tālafu, o le wha o ngā tatau o le seleni, mai le so ona wha alu, ai ia puti puti seleni, ma ia wha o ngā tatau a wale tau singa o le ainga, ma mea whai a le ainga. Tele o tatou ainga ua mauaina le fesoasoani mai le whanauora. O le autu o le polokalame ia fesoasoani ainga. A he tatau fo'i ainga. O na sila sila I awala e mawhai o na fesoasoani ai, ma whaaleleia e lātou o lātou lava ainga. Ia o lesi o le MSD Connectors, o le vaenga le mātou e connecti ma le benefiti. Mo oe, e vave ai o na maua se tali mo se fesoasoani mo oe ma le benefiti. O le vaenga fo I lea, e mawhai o na siakina lau apalai mo se fale, o le kainga ora. A whai wa o le fesoasoani ma le benefiti limiti. E whaalu mo oe, e mawhai e le vaenga lea, o na ave stalo sanga mo oe, I se isi au nanga, ale sau sis mo se fesoasoani mo oe. E tele au nanga e se ese le sau sis. A vili mai, I le telefoni, o valu se lau, tolu tasi tasi, tolu tolu tasi. O valu se lau, tolu tasi tasi, tolu tolu tasi. Whaafetai mo le avanoa tu ina mai, Soifua Manuia. Maro, whaafukai. Nga kule ua mangingo la wale le whaafonga fōia le atungu fōia kusai ma le whaamamainga o vaenga o lo I lau ka inga fō. Ia, ngon whesidi ak wala I vaenga le mangule o vaenga muli o le MSD Connector. O en whainga e whaamamla makiri vaenga kongu pe e o mai saoanga I le ofisa lea pe o le asonga soka inga ma le MSD. O le afo ia vili no mea lea. O valu se lau, tolu tasi. Ia pe mawhai fo'i a e sesi, a e alu sesi au nanga tono South Seas. E mawhai fo'i e vaenga na ona aver tausanga o I le MSD. E whai kawe so swangi vaenga lea. O le o papataila mo le amloa ia o lo ia fo le amloa o te fia ta winga tatou service lea a fa pela ia se no fo le o se ikalesia ia po se event for your community ia ma fai fo ona bili mai langa ia ba ngo for services ia mal mako clinical outreach team e ia le nurse ia o fai for vaccinations ia ma health checks e ma fai nga organize ia ko team e wa ko fo e asia la ko event ma support for the event ia tu salava po se sports club
se ekalesia ia po se community event e fai le town center ia o le mako au nanga fo ilunga e o aku mai kako services e support ia le fa pe e mo fo kako services i four walls le ai e ia le accessibility a kako services e mafai nga aku i fafo i communities ia e support events a communities ia e pe fa au no ta ua i ese ma le tele o nanga se ese South Seas ai pe o nisi o vaenga o lo o lalo la va vaenga ai pe o na fa fonga ia son i tele fo isi vaenga o lo ia o vaenga la son e ona mo ai foi le o nanga ma lo fa tai vaenga la le afi le na ka la e fa yanga ma va ku referral ke mingi mai ka un ko ai o ko iwe e va tuma ya onga ia po nisi fo io o nanga ia tonu lava ia South Seas pe mal falmai e a mawal tama titi po rheumatica fever rheumatica po ole mai fatu ia to ainga tu langa na mafai ai ona avertar sanga na ile anga ile ma so ni ile ka mingi ole malulule ke ngi ole temine mato ai pisia ya le afi wa ole tele tamaiti mama e matanga mama ole pisia ole afi temine ole winter ona ole tele tanga mama o ira le mo oirola mo fale foila ia le e susu ki o su fa alo e tele fo so ani le afi apalai o fale ia palai a fa pe apalai ia inga e tamaiti mama e pe ni solo afi e ma ia pe ona ta ua e ma faila le afi ona so ani ina ia ma fai ona vave ona mau se fale mo se ai o lo ia le afi anga o tamaiti o tanga tamatu fo bueno fo kai ia vai ngala le ole avo ole soifua fanakula nanga ole ke mingi fa le unga i ke mingi o ai ole maruru ale ka ke vai kwa ole ai kupu ai le ero yengi nyavu ni karu sanga fo io wa vakule ia o le tele talu sanga mai i le o nanga le o talu sanga mai fo mai e a mai talu sanga mo o mai o lo e sila fie fo mai ia nga tunu e polo kalame lea ina e mafai ona sosoani inga se o lo fe nga ye mai la to so e sawa la li talu sanga mai fo mai e se o sosoani ile avo le vangare le queen prescription pole soifua fa nga kula fo ile ke mingi wa makori o ka maruru ia o fo kele ngase morga ele o kungia ni karo sanga wi fa la kongo ia o te manatu le ai mai sala pale green prescription le pole GRX so o po kalame le lango le a wai mai ia le sunga ia CK o lo baba ai le po kalame le ia ina pale mandoa ia manatu fo i o tato GP le i o South Seas i le la fionga le ia tangaloa ia ma nurses o ia o ia ma fainga fai referrals for inga a patients e wako o e refer il porkalame le ia o le porkalame fo lo soifua maloloinga ia pe ona silafia o le green prescription e ia la ble so swan ia fo ia porkalame fo inga e direct ia alo mafana ia mai se fo ia tato tangata pacifica e le community for example lo ia gyms ma Auckland Council fitness centers e mau discount e o aku ai faile soifua maloloinga ma fa malostino ia te masalo taimi nei taimi ta ua lea e faile exercise ia ma pui fo i le marulu ia manatu ia ole a so for that spring is just around the corner ma summer ia ole a mafanga ia ma waila no e to tele ia mo activities ifa foi mo paka ia ma reserves foi ngai e ma fai polo kala me fa ia ma fa wa ia polo kala ia o te tali tonu foi ia Seumanu
O le polokala me tonu wale ne ia o ngā mo tato tangata, Pasifika. I mo me tau mafa, ina ia i loa pāleni, you know, pāleni ia me tau samiai, ia whaifa amalo si tino ina ia whaititi aile, le mamafa o pauna. Mo le soifua malolo ina le leila o tato tangata. O te tali tonu o le e au ngā tele polokala me le mo tato tangata. Mai e free foi le skala e se tongi le skala e ulu fale por kala me le ya am finkal sang i au roku foi i program ya e fai o time nei o le ma tinga lo fa tasi ma le songa ya CK e kale siema fa ala putonga ya e so swangi fo ia la ko soifua malolo ma ko por kala me ko como e kale sia malo fafkai tele o ekalesia wa ibin kalesi pro kalamele mo le soifua malolo ina la to sangata la to aulot ale vaanga la le o le kalong fai kupe kom fai ko la ki kingisi vaanga po le ai alo inu i se fua fo le ia se lo ai ma isi sangata e pawan me fonele e fai ma mai tau ia wa sangata e o mai polo kalame e a nga a uma foi pito fo i tua a le au tu ia tau ma fai inga ia loa le afianga o a inga a wala vale nei me pele tu pe o lo fia tele ia tatu tangata Pasifika la sa bo fo ngai wa ngai o kempling por o pele kupe olo le ke le ia support services le South Seas kempling le ia la se si olo via mawul soswani ia really by no Maryland about to G ia really my young o va se lau o kaskas tolu tasi mo ina ka uare me fai o ngā whaupueku i ronga se kala la kamai mo le lava o a inga i tau lava o na tu e o kalkongo e fai le mo ka ma whakapae e ime mwhainga ku o le kele e uma mai le si vaenga ka mwhai e ku e wanku ale me ngi pele kupe o que le pome le foi kanku ya nga kilo ko ka ma o le mo se me a ko ka fa ki ngoia me ai fa nga mo la ko lo va pe buku al fa vela ele mo foi nga ko le ai e fa yama ka mo foi nga o e nga o ngo foi ya e polo kalame o lo fai le o nanga lea ia e fa mama lama i tangata le te leo le afianga mo i la tau fai o nga fo il polo kalame lea vaenga le vaia le au nanga lea nungo nga wa kule fo fola fai ngol paket wa pe nga le kau fo le ia ide fa ngai ngo o sering wa ele o sering ya le fa ngai e fai mo ko along fai kupe a pe si foi pa o mama sini ave tongi o le moana sa o le ka ya la ka o ya a kulola ia le afu ile na fu ka ngole ole ya ka o le sika o ngana ya fiero la ka ku la fu ya le sia me yo la filinga lava e te le yai o la filinga foi e te fa le tonu wai ma lo fa ftai le va ngala le o le fa na ora o le ai o le le yale lo alo le au nanga fana wora a ole e fu al so ani fana wora e ave a inga e fu e le e a fa Talanoa
o le whaatalatal wae o i eile vaenga le whale tilo foi mai lore le iai po le hatonu tūlanga la iai le ainga ai po a mea o lo mo mia ia ona fua le iai o le a foi o le fisosoani le whana ore ave iai ia mai iai foi le limiti tupe whaalu i ainga taitasi o lo no ngai en whainga fisosoani foi i vaenga kau se lengi i ainga ia le ubale ngā whakia leo le winga lo fesili Seumanu me tau se lengi ele aini tupe ave le whana ore se i foi le te ufa pe mai tau me fa pe le ai ele aini tupe ave na fisosoani me e mo mi e fa ku e lo mo mi e ainga ai le mau atu ni tupe e ko kongi e le ofisa iyo ia le ngala ke bo se se mai se si va pe ke bo ta pisil le na va mai le wa vilia te mo vilia ko foi mai tino le mo ku pe ia na o to fa fo mai le io se ka ko ku o lo mo ia le so swangi e ala ile fa so ka mo lo ofisa o lo ia foi ia kama tai ofisa foi la ko ke na fa ka uli mai ia maka upu ka kasi mo lo fia mo mia le so swangi ia e whaionga o ngōla ko ka penga uma na ukarusanga, ka penga uma fuafuanga. Ia o ngako kongi la ia le ofisa. Mea uma lo e mga oi. Pe mōfu se voucher, ia au lau mō se me whaionga e kāngorima ia i keimi o popua ngā mwhenka e mesi ar keimi o mō mia le fisosoangi. Ia a fio mai le ofisa ngi. O le foi o lo o le kelei o ngisi foi o whaafika auri o lo kongo o kumauka mo tōrawa ai whai ma ai ma sida le lei i mea lo mo o mia e kakau on wha le leia ia longo mai le ofisa whaingo aku ia kamaikai ofisa la ko ke asisia ia ma aipo a kongu lava vaenga o lo fia mbau el fisosoangi o le manulu o le limua o le whaalo o mea umalava ngā o lo i kongo o le ngā ruenga fisosoangi ale makanga runga nei ia e tā ua ale si la fia foilele ia ngā longo mai ale ofisa ia o ako le o la kou bara au mai pe fio mai ia ngā whaino fia la ia o ngā i lo kau malanga ako e ke whaafea ngai, whaafesa ngai fo i ma ofisa o lo o iei kongu ia. Le si vaenga tā ua leo pe o ngā ka ua sunga ia chin o le MST connector. Ka ua ia e mawhai o ngā e fio mai le ofisa ko ke whaafea ngai ma kenge ma tamaitai fo i ofisa. La ko ke wha malama lama ia ke oe le ai ku ainga la ko ke fisosoangi fo ia ke oe i le wha kumuinga o au pepa karusanga po fea le vaenga o benfiki o lo mo mia ia i le fisosoangi ia maua le ofisangi i le fisosoangi la ko ke wha kumuinga la karusanga la ko ke kalinga le kele ofisidi ia ke sila fia uma mea uma ia pea e a fio mai pe ke wala au mai e sili alo fio mai le ofisa ka kou kalkalangoa maua le kofe vevela ide i aso uma ia mai o whaafika audi ia nga mako sosoangi akula ia le kusai ma se sosoangi o lo fia maua e ese si vaenga o lo ua kule Soifua Manuia Seumanu ia o lo iai fo le tatou clinical outreach team Ia. o awai le Otara Town Centre ia i vai aso taitasi o le aso lua ma le aso tofi every week o iai tatou bani o le Otara Town Centre ia o lo available lai ia tui ia ma health checks ia so se sia lo failo to la ko fa kawi o Otara Town Centre ia lo iai Kongwale stage area near the library ia lo iai tato ban o clinical outreach ia ma nurses so se sia via mawalato vaccination po o se health check
Ia, o le aso lua ma le sofi. I vai aso taitasi o iai i le sefulu i le lua. O le 10 a.m. i le 2 p.m. Malo whaftai. Kokari. Whenga misinga o singau. Ngā fwoi. Sau mua ngā fwoi. Le vai aso ren keagi. Le ngā luenga fwoi. Le asa whai i le korisi fwoi. Le sako awai. Mo li pokia koe whala o le si fwoi ngā luenga. Mo le si la fia fwoi ele malu le kuma ma whala konga mwhaionga. So se kai milawa. Yeah. O na iai le apanoa po le opportunity a South Seas community outreach to be a part for inga le la por kalame a Sir Edmund Hillary College. Lason ke ako le so coffee mas palaile. Ia o le por kalame fo i na tatia fo i Sir Edmund Hillary College o le innovation, po le roots innovation. O lo fa talanoa ia different subjects po mata upu lo a fia ia tatu communities. Ia mai fa talanoa fo i students po ani tonga pitinga, po angi solutions improve ai kako community. Ia ole maangai ole prokalame ole roots innovation. Na ia guest speakers from university, but also those who grow up in the community o Tara. Ia maangai ia whaalongolongo i lako stories. I meanga kukupu i asola. Ia, ma mea olo kukupu kai mingai. Po hafo inga solutions e improve el kako community. O hangi au wala whainga fo ia i whaafikau. Wa whaafikau ila i o le pe o le kisa ngoi lenga longo winga o Maori Pasifika le sa awe. Ma ngia ke le. Ma il Faasoa ole Pukalame le ole na host the Sir Edmund Hillary College. Ia whaftai atu fo i the organisers. Ia ma community outreach nga iai o le whaftai nga o South Seas. Ia nga iai fo i isi organisations. E langolango ina le wha moi sa whai last week. Ngai kanga kai ko kasi fo i. Ni kanga ka fo i ko kasi ngoa ku ese mai in kanga wala ulia fo i. Ia ole Pukalame sa whai during the day. More students. Ia au rea fiafi nga kakala i mo le community o aku community, ia aku ainga parents of students. Ia ma isi guest nga aku e mai mo ma whaalongolongo i stories. Ia ofka. Ia au le lua soa. Ia, lua. E whapenga fo ilal melengo ia ila so walai le malaskonga. O le wala ulia le e kalesia me kukisi Samoa New Zealand. Ole. Sa kakala le la ko sinoti le konferenisi i le asowalaile. A kusara le asowalaile sa whai e ia whonkanga fo ia vaenga kai kasi. Vaenga kupe, vaenga ia, si vaenga ia aseka fo ia le. Umalola ia. O oro le askonga ai. Whongoloa le wa avaku loko miki, avaku mau hoi e ole ka ole mau e whaale leia aia e ka le sia o mau mo le akinga enga fo i o le anga iluma me sea mo kupulankara vou ma la ko o ngaru enga whai le kausanga ole ka ua ia fo lele i la ka kiru o le maa ngai o ngofuanga whai sara po sirafia po o e fio fo e ole ele ai man kanga ka fo e o ngo sopa ka nga fai se aua ma kanga ka loku sai ole me piko siding ka ua sai ai marka ko wa fo fengo ka ko kui e ka ua i ko kele o nisi fo isa aua i fonkanga ili singo kile sa fai le karesia o le whako amor kai mi whai lako kui mo o fia fo i lako o mo kai mi whai ei kui o le furu e ka wai o le o whamakalang o ngai mea mo gisi fo i whaala konga pio e karesia ia o au kalavou o karapuka alo po so sa ieke fo ia e whainge lako whonkanga se kaimi oiruma a mo mia a pe mga o mia ia le
le vaingo, le whaingo kui o le fulu, ma kui o le o pusta muli muli venga. Ia o le ava ngoa ia le avo. I le ofisa e wala au mai, ia pe afio mai, ia whape mai ia. Ma kou le whaile ma kou whango, ma kou whenisi le la kau whai I whia ma whea, mo mia kou service. Ia ingai ma kou a. Ia, ave foi le, whai fuanga ka kou service e le, a manga o foi kou le bana e whai, ia, so se mea e whai. O le, ka ui o nga eventi sa umakungi le aso le. Ma e foi le mo le sila fia foi. I ngei kai pe o le mele sa whai Hillary, ia. E sila fia foi le i ngai kako ka ngaka foi sa mo e mwhai unga aua I whaalongolongo. Wa o ka aua foi o ia whongokanga sa whai. E sila fia I meo la ea a fia. E mawhai foi unga wako la koulangonga e whau whaakasi ai se au wivi inga ia whaikiki ai ia. Ke leo ngai meo whenita e malea. A misia mo meo kupulanga karabou ni vai kau. Pāle meo kwhawkai ukau le kering pas ka whewa. O ngei ai o le maruru pora. A ua kau ua maanga ia fo I le I la ka o le lei o le lei o ngai mea whapea. Whongkanga whapea. E mawhai e o nga whai maru I kau. E mawhai o nga kukupulang karabou ia whai mola kou. Kilo ma whaalongolongo. Ka ue mo le whaaloalo. Wai, ai sila ngai I le shopping center le I vevo. O le makua le whaaloalo komaki. E alua kwa le pasika o soiru mosko I ka makua po se ki ngā makua. E langonga loka ika. Ai whainga kāngo ka whaifo I le I. Ai e maanga ia le whaingo o mea whapea. Ma o onga whapea. E mwhai o nga o aku penga ngā aku avo e ka whaalongolongolo. Ngā lako I loa I la I o le me kaunga whai. Le asa u. Ma I Faasoa. Walu fo I ruma ia le haonga le o Hillary. Tilo I le tele fo tamati ua. Hi ule le haonga mai Hillary. Tali tonu ala e le po le a lava le haonga. A o le tamaititi lava ia. O le tamaititi a le ia le tamaititi. Po o le private school, po o whea lava. A le ia le tamaititi e ule le lava le haonga. Ia mamanuia e fo. Ma o le a ui o afo. O le koe kako koe apa I whangau. E kaipe o le polkalame le sa whaingi le papurkamu. Papurkamu le solulu. O I le solulu alang kia ngi ia. Ia le ngawana audia ia I kamiki aonga. Ka ulea wo komiki. Kilo fo ila I le siusio manga le ngā lurue ia fo. O ngā lua ngā whai ia o meo. Ia ola ko kilo I a. La fo ola ko wa maua fo ile wa inkalesi fo ila ko ia I ko ngā luenga ngei o lo kam whai. Ia malesi ko ngā siusio manga le ola ko maua kongu I le ngaka ele o maua kongu le aonga. A le maua kongu I lako polkalame le ngā whai ma le papolkame. E maanga ia ngai polkalame la aiki ia whapea. E wala au dia o ngā fwoi. Ia whai maru I kau I kupulanka fo ia ua ngi kele se kai me o I kua. Ia kele kai me wa ole kele o polkalame whai. Ia alua ke ia ua moku wa puli mole fia ka whaoro ka magiki. Ia e se rua Faasoa. Ia, tautata. E se si mea ko ke ua ngalo aku ia. O le mele lei o le tato services ia, toi whamanatu atu ia, Ia. e iei le mobile outreach e mawhaingo aku I services ia, whamanatu atu I le, I ulawe no maitanga te tonu le awhianga o Aotearoa People's Place, ia mawhai poina activate ia services e o aku fo I whapo le People's Place. Ia, na ua
tō whaafungu mai le pa ia o le kako akungu le ua uma o ngā kōraulau i ngā ku fo ia au nganga fo i nisi o nganga ngei mga ngaruenga ia o lo kakala pēa ia le whai kuko o le awhio anga o te aroa i le whale po le maoka o lo ngā rurue ai ia le sausi i saufukia. Ia awhio aku e whailo kui, wa ailo suka, ia ma wa ailo koko. Ia, ngewai kau le furu o iai, a mo mia fo i se peso soangi i kongo se whaala, konga po se au loku. Ia, wala au mai le o waru se lau kolu kasi, kolu kasi. Ia po le awhio mai le ofisa. Ka ko kalangoa ia o nga waku le ole au nanga fo i fakingo ia kui ia o siaki o le suka ma faianga mako o aku i maoka malawa fakingo ia fa moi ai aku sei ko fa mangaku la wafo ia le ia sai la Seumanu ia lo ia save the day ia fa manatu Soifua Manatu tu le tato date o tato summit ia save the date on the 1st of September ia e ta ua tele ia save i to kalina fa moli ia follow up information on share next week. Yeah, masalo le drive time Seumanu la pe le Tuesday morning e ko e vakua ia le information ia ma le registration for ima le ngumela e bili atu wai maro faftai e le ka wai o le vaenga le amaka me fo il po kala milinge inga isi la fia ile malu le aku le avo ile fongo tanga ta urngei ile aso mo aperila e ko ke awhifio mai e ko ke whaafonga ia ingili poki foi a wā ia le ia ngā ruenga whai foi ma kalangoanga sa kalangoa i le luafe ma le lua se te malu o leo le aku whaakasi ia o ngā awinga ku akula i molo o kousilfia ngā ruenga sa whaakingo mai le kausanga ia se te malinge kausanga ua la le whaafonga le kio i le aso lua i le awhare valu le kai au. Ia o le amwhai o ngā koi loa ia ngu mela o kerfongi, ia mangisi vaenga upenga ka whairangi la whapeonga o ngā mwhai o ngā le skala mai ai ia lou suafa. Ia e ke au wai kongo o ngei whongkanga ka ua po le summit. Ina ia e nofo sila ina ia tau sila fia ia nisi o kalame taua ia awale anga ilumo o tarampaptoi mai de kelo fa fika au lo kupngai ia ke mangaku ole tau nga ole por kalame le ne fiafi mo le koile fa kai fo ia ulo sunga a fion foi e fa ngoi ngolo kaimi ia warka ko por kalame a makoringi kausanga e fa marulua ku foile pa io sio ka ko ngu lo fa fonga mai ia a fai foi wa sala se nganga ia sala ia vala e makua ku foi le ku ia o ko fio ia o mako ia ngong o ngong fa la wilo ia ngi ngaruenga ia o so sangi foi fai o nga mako so songa koi ia matou ia ni au na fala uloa ia le vaenga ma le vaenga ia o unanga lo mako ngalulue ia ma so songa koi malu ka ku ia mai a te nei na fionga ia tali male ta ia gin fa kai kele lavar fa fo mai fa kai foi ni wa folau fa kai mole kai Mikaele le fo ka ko feilo ai fo i askofi ia mole sila fia fo ia ele o askofi uma le la fo ia e kai kasi de masinga ia ongo le ka fo inga ia mawang ni si vai ngo o nanga fai una mai le
le masinga ma le masinga ia masalo e le masinga fofo ia la ese foi se ko si fo I se si foi se foi kan ko leva la udia e a wai mai le po se kanga ka alo po se kanga ka fai ngaluenga foi sa si ia ai mo le kula ngang fa kai teito malo lava nga lue ia fa kai kere lava manguia nge fiafi soifua ia E momoli atu le whaamalo ma le whawhitai lau whetalainga Seumanu a Mikaele Teofilo. Ia ai meise lau au waa le nei afi le susunga ia tautali Sean, whaapea fo I le susunga ia Jean Marie Matawha. Whawhitai tele mole polokalame matango fie le nei afi. Malo lava le Faasoa, malo lava whawhitai I le tau Faasoa. Ia meise fo ia mata upu a tāua ua whaafofonga le mamalu o le atunuu. Ia alofa le atua whamanuia lunga o ala fo I atu I ainga whairoa I fia. Ia peona e saunoa pe whetalai le whetalainga ia Seumanu. Ia se loma I luma. Ia tātou toi whairoa I le alofa ma le anga le leo le atua. A mo le nei tū la whamanuia le atua. Manuia malo longa o le pō. Ia ai alofa tele atu ma o mataito mo o tau le nei afi. Manuia lava le afi. Soifua. Soifua ia.